message ni saying. Adwuma no a wo si wo ba bebie no adentim adwuma no mfitiase no wa mia adwuma no na pese wo di president ansa na wa ba bebie adwuma no yeah nyema ekoso ewo MPP mu no sese no chese ayedene ayedene pa ama MPP na akoye se mpanyimfo no entimi enka yentimi nka nipa anim yentimi nka nokore enkyere ye ho se omo come back to the party a yeah, Sadom Bray, Sanya, almost see party Nasino. Sam Brewe, mra, sa no for no almost almost be party. So, on money so moba, Sana moba way, dinner way, a draw muscle. And he says, acquire say, almost sunny MPP, Trabazan Abeshim Kessekase, say, and Timmy answer, yes, I near Manoa. One shot say a toma bawomio, say a toma canadio, your best aqua opposition beam. Your best aqua beam. Yan ye noa. Na yam fan say ye yan pain for a chas ye, send ye edisuro your money and need you so ama. Na ye could do say, Mr. Mitimi dibina a year. Your best aqua opposition, your best snatcher because it's a petino, goody petino. Petino. Pet no egu. I didn't make us a pet in egu no. Kennedy Encrofo se okobe platform so a we kura na omokoye ye ne se ye beto aba no ansa na yetimi ye beto ayi presidential candidate no behwe ne omo ye na omo platform so nipa nyina so no kotena ase na omo eto ye se kan ayi de doctor de ye dini sisu a ye besana adi nkuku obim. Okay, my yini say, Sabre, yenim say, doctor, or mobeto amano. Yenim say, Canadian Crawford, or more macano, the same thing, or more yen the person, they are going to do the same thing. Ya catch, or more case, yanka moto manoa, yanfa, muyinwa, yanfanunko. Sad yen no, or more yen. Antimedian, ya say, nka, or more macanadi no. So when you pass on beto amano. Omo woni pa say o woni pa bebre Canada nteno ho na Canada nkwato ne party onkwete ne party na Ghana fo entoma no na onfiri MPP num sane ga ese mpanfo omo ka kire no nanka doctor kura no enye se omo to na so aba na yemfa no nko biem Canada onfiri party num na onkwete ne party because of dom MPP for ye hia ne dom no onfa nko na omo nkoto ema no na niama ni omoye no sese chese ama NDC for ehihase NDC for eye niama because say ye the Kennedy ekwa Kennedy aguni hu fin dada ewa amansa nyina anim Kennedy aguni hu fin ewo asore asafum sa asafo no asor no a oguni hu fin wo ho no asor ba hwane be sore ka say me kwa akotope ayi abama Kennedy omonto aba emfama no moreover manso ayewo wiase nyina no baby ani wo tise omo a wa ma omo sika di no omo ne be kwa akoto abale ama no but mimi kposi ade meto anase baby amini no onkoto aba mfa Kennedy because waguma from ho fi waguma ho fi Kennedy onim secret wunim secret nipa wunim secret nipa wo ye gegegegegegege no won fata say sebi mpradwasa ya do beda nipa no ade ba akwa ewo no ho se obetimi atwodom but ontimi ni dom anim obetimi atwodom wontimi ni dom anim yankwani and underground kran yen hwade Canada education edru hi say Canada say ye fro ba bi se kwa dia de wokoye Canada wasem o message ni say adwuma no a wo si wo ba bebie no adentim adwuma no mfitiase no wa mia adwuma no na pese wo di president ansa na wa ba bebie adwuma no adentim Ghana youth no wa boa binom bini koka ayi ukofa mobile utwe sika kofa mobile but nyonkwa no ye mfa sika no ye di manso ye di nyansa no ye di manso ye di nyansa ye di bumane ni ya de o se nipa wotewa otowa no nareka na oto ketrema o se tetrema atwetwe niema bebre de mayen wa ma tetrema atwetwe niema bebre asofofo asese wo na omo so a asofofo de ka se saa bre Kennedy ni beba bedi ama saa asofofo no
What you go against them before. And in yes, sika wako triamo moninti mamoka say, Brabedi manosono. Nanyanko panin kaye. Onyame on kaye. On kaye. And to salon be yes, Kennedy. Yes, Rano. Yeni say omo kotono omo anyina. The same thing, the first thing happened is going to happen now again. It's going to happen again. Nti dia ne yebeye. Dia ne yebe. Enya said enya MPP for so na omo fa no ko anapose. Ye to aba mano a mimi nim say ke doctor so nipa omo di nachi no obi enko anko di nachi. Obi enko di nachi. Obi enko anko di nachi. A lot of people are yet to aba Canada. Almost enko ono so e. Ono so e. Nipa on kan hwe ne wo ye bia nipa ne kasaye but still wo guni nipa ne anim ase still wa ma wo konkura nketwa e kasa against no apapa no obi ne ko school nyansa na oda na dwene no ontimi nya wo ye de gese wo kunu ato atwene so okunu so ase wase ade so awie nti ne omo ye ne de nyame nipa ni MPP gese ye gu no ye wu MPP ne yansa antene foforo. That's the best way we have to do. Because near ma ekoso enye papa kura enye wuti echira na hu se MPP agu MPP asay MPP nkankara youth no o ma be say MPP kura nti obi nkasa me da ase bebre nya me so mama so nkasa Yeah, we go forward. okay Hypot, good evening. Good evening, boys. Apple wine. This one don't know as well. I'm just saying you do campaign time. Campaign time so the Becani tree na obi o wasi bi aye day. Feel free. Atinya aye day. Koso. Yeah, voice MPP party enguye. Engu so da. MPP party nye party a ebe den egugu. Alante ne ho kwete ne party kura party na aye den engu. Yetumi the party ni ba power. Na ne yetene say decision na mpanifo take no. Omo reasons inti a omo de take his decision. Me sure say omo tenase ya na omo take his decision. Omo tenase edwendwen no ma bi usu ho. E de no ma toto no ma ho no mu sese. Ye top down approach na ebeboa. Because say I say tension na general secretary issue statement say obi a ye campaign kura nkrofo nti ankrofo di atem ko ba no. So to me clear we ni fi wa na ye hu obi a hu level na ma anima ye den. Ada nti mi say sa top down approach ni de ya sem papa na ne yete say voice wi ase aye we onipa bia nyansa woni tirim obi a woni otumi ye na nyankopon obo onipa mo obi nyansa na wasa ma nipa bi mu nso nyansa soro nko exceptional we have exceptional people voice you were exceptional people ukwa classroom ye teacher no kira dia you won kola bi obo they are exceptional children. Ekye se womunim die ne womunyansa no hunu mu no ebru obi ade so enti sa akola na oye exceptional children so class 1 crampo to me try classes for test e ma ne pass the MPP party na wo ho no impa uniform person mo contest na fine obi a wonim de obi a onyansa ba doctor ma wonu ba bia de ni nyansa ni nim die no e exceptional obi a ntumi fa no ento no at this moment MPP de ba mia ni nyansa ni nimdie ne nhyehyɛ ne ne ntotoye no ye hu bi ye di hu adanse obi antumi eno ufa Dr. Bamia ye nyina ye kai 2013 tama party najija ankrofo dwane voice ya pa mema ko trada kamo Supreme Court now mo kasa ne no mo wifa ya pa mema ko trada kamo Supreme Court. The highest court in the land. No more even. Papa, you organize, assemble young guys, young, intelligent, smart guys. Okay, sir. And this one, I call Ransake, baby, and I, quality, pink sheet, the Supreme Court. Yeah. So, overkai, Omuko say, but because the man is a smart, intelligent, he has a backup. Papa Court tena Supreme Court by 8 months. Dr. Bamia yeka electoral reforms. Our Ghana Electoral Commission today ya. Untumi mboswa ube Dr. Bamia dia yeden. Efrimu.
So what you say? Supreme Court no kwatan no, a whole reforms buy no, and to me bu MPP me woni 2016 election. Sabi, Dr. Kwatana Supreme Court no, enye sika no kwatana wo. Odi nyansa ene nimdie ena kwatana asa. Me de amai hyehyeye ne aman tutuye no eye nyansa exceptional. We need exceptional people to do this job. Enye obia keke no betuma aye den. Aye. Nti ba bia ye du no ye hia Dr. Bamia nyansa, ye hia Dr. Bamia nimdie na ho brase ne ntutuye a obetuma hye no ma ama party no ama oman no aye krabehwe. Ne nsa no nyuma de se meka se me bo wo ha ade bechi. Obia ni Dr. Bamia the contribution to the office of the vice president. It has never happened before. The experience, the knowledge, and the wisdom he brought to bear on the office of the vice president in the country is obia to me machino. So what you say? Intimate pa de Dr. Nwa dance here there. Obia kana nuntum. Obia wa person o contest. Who dey go to contest? Ne mom say wudi nkugu a jitum say wa by election wadi nkugu. Obia mra ne yankambu. Ni enta doctor chi. Ni emfa no konko e dey. Enko di election. The American say ye nua no mu na omudi ye papa kenechi no. Enye twinkyena atwan. Eya batu ne kwa akoto. Ye to aba na wudi nkugu ase ojitum say wadi nkugu. Na ye to aba na wudi nkugu na akosa ya de na je say wo ye party ndi ba papa. Na ye say party ni kwase ye yu ye dey. Efrim. Enti grassroots fo nyina doctor ne de ne ko. Ni nimdie, ni nyansa ne ntotuye no. Eyem na meka. Ye nyina ye hu bi. Electoral commission ni baduma doctor ye ma party no. Emema dwane kwase dem na doctor to Supreme Court. O defending finger of God. O capping sheet o ma ayi ni ade na o ma maka no mo ifa. Voice you. Me da wase obi nto aswate. Me da say okay, Chris Nell, good evening. Chris Nell ho. Hello. Chris Nell, but ho. Hello. Okay, Hello. Auntie But you only want my Kasebi. Auntie Selena. Yeah, good evening. Racha hoye. What's I don't know. Awurade adomo kakra meka ne se me da se so ma me akwanya se na the voice kakra metimi aka kire MPP executive na onyankopon aka wo makoma ehunu ne mapa ewo Dr. Mawudu Bawumia emu na omo omo support akoma no me se onyame onhyira wo mo the voice asema kakra meka ne se ene wiase asesa. Oh. Na enipa menum yenu yebetimi aboa yen ama Ghana etimi e develop menum yenu nim say that ma MPP aban wo ho no yen hwe de na na Akufo-Addo okyekyere wo man no me ye sure say senka Dr. Bawumia baaya nkasa me Ghana ekonomi bebre enke nyese ene Ghana ati aba na chi no menim say Dr. Bawumia ana ebetimi e develop Ghana. Dr. Bawumia ti amambuo ase because it says here Dr. Bawumia manifesto ni ma o se ene ye Ghana electricity enipa bebre kwa efi abochi no mko Ghana. Most of people are complaining about the light bill no. Dr. Bawumia nyansem wo se ye no kore onyankopon ache ye wia enti ye betimi abodimu nyansafo ebetimi awisu satellite no eme de anya solar ebema electricity enyanfo asabi omuntimi ntwa electricity no ebetimi aboa wo mu eye Dr. Bawumia nyanse ni bia ankode beboa oman Ghana ye hia oman Ghana nkoso ene woti fia woti kroma kwa woti mi sende light bill egu enkofo iska egu nkofo ade so eye Dr. Bawumia within 8 years no Ghana timi sign ni nya most of them na Akufo-Addo ene Dr. Bawumia enim die adwene papa 18 months ha ne menyu na ye hu no the voice ewia say sika entimi nto bibia o sika entimi nto nyansa so wo sika no jimi say excuse my language wo sika no jimi no wajimi so ati ase amembu enye sika na edi kobu say ye sika na edi kobu dia ye hwe Obama ne background
Obama, he came from one a broken home. Obama no winiska. And so me say, Obama nyankopon yi e na bad the no 32 years no e be so Obama e na esompa adwene pa akoma pa or the boy Obama no e ma wono so ni 80s no be the president. The American is a Ghana and needed Dr. Bawumia. And then share and then a bit and then real see the be catch me man say. And then wouldn't him say Chroma and then robots and ebe directly in ebe access enipa. Obeko grocery store no and your robots and the robot and your nipa. Oh, and your jigita and an echo rease. It is a what to me could be a factory now what on fish and just a fish in the yebeton. Ye mano yes ye mano e konkan se ne be ya omoto kwan a Ghana me engina baby egina no yes Ghana we need the development in Ghana. We need development in Ghana. It's not about say me na me wo sika me na metimi e bi adwuma sebi o adwuma na wo bi enso the whole Ghana so enso the whole Ghana so enti me de me ka kire de papa ba o mi ase onkonko nanim onko enko nanim minim say Ghana nidi no minim say nyankopɔ befa Dr. Bawumia so mama Ghana etimi akonkan minim say Dr. Bawumia wɔ niam bebre ma Ghana youth no enya what krom ha kwa na wo frɛ customer service a enipa no face nipa ni wɔ nkyɛn na so wɔ China na ne kasa Dr. Bawumia nim die ne binu no so obi betimi atra Ghana ni be bia se bina ne maame ni bi betimi atena Ghana emma customer service bi afre na bra wo Ghana so na wo je dollars. So what I say, it's Yeah. not about me na me wo sika wo. Enye sika sam. Say yes sika dia na ke wo billionaires power we asasa me go me na be your president. So what I say, na me no me papa Kennedy me did ho yawo because me na me penasem say because won say ade wo hot make kana dwene. Na enras me tie ni audio ba ko bi. Eye ma ho me tie na ka me ye video ama no. O say me nem say mo jimi sa. So sebi o enye nipa baako na wo ka wo asem wo ka ko kasa kwa to sebi wo kata to sebi because MPP for no enim defo enyansafo adefo be wo mo sene ho wonti me ka say e de na me nim data ma be John say ko we how dare you so what I say etimi you say me nim say mo jimi sa esa wo kasa kire it is one pass wo kwa wo ba wa chim na wo no etu betimi akasa wo fa kire o manesa. Oh, MPP for mo bi na mo support Canada no mo ye hypocrite. Se mo ye hypocrite akwanya papa we di MPP for afa so no me so be support Canada bi anya MPP ni mapa because say enkofo ma gina awia so ye campaign na wo gina bonten ton ma ye bra ye kwase na wo go MPP behind the door na sane wiase ye no. Sunday we are saying it do me say ye to ye do MPP ye MPP and lose still we still have the love MPP we are still dedicated to MPP and not necessarily say ye do no but what if it doesn't go the way you want that then you blow bomb if it doesn't go the way you want that in Sunday nipa wo se wo do will be sana the Bible say odokata bi nyina so Bible so odokata yen na so say wo ye nipa ka wo do MPP enka upon what happening nyina no enka wo be ma odo edi wo kan enka wo be ma odo edi wo kan wo be ji microphone na won think won dwene word is very powerful o say wo sika wo de boa ade ekuo ni nyina no enam won sam keka wo keka yenti no and now we don't see because we sika na wo de toy ni say both for wo sika to ni pe bia dwene I tell me nyansa. I tell me nyansa because I say me nyakopon di me see ye kwa na. I have to respect people. Me to me you so me sika and abuse obi. Me to me you so me sika and entertain person say mo ya moa. This is kind of the problem because I acquire with the MPP for or my Ghana you mu bia fa so no. Say be e bebre chen wo no kind of di no. Want me jam say mo jimi. Mo jimi. Mo yakwasiafo. Sebi, me power 15 years. I will never stand in front of that baby and insult that baby like that. It's me that me can say, obe support to Kennedy piano. Ni pa.
wɔyɛ NDC ni anaasɛ nipa no ɛyɛ hypocrite nipa no de ne fu nenam na sɛ wodwene sɛ badwene ba a kwan a Kennedy ayɛ no yɛ mmemme sɛ sɛ MPP foɔ yɛde Kennedy kɔ a yɛbɛwe Right. too because ɔno ananum asɛm no ana yɛbɛbɔ di etia yɛn eti mi sɛ Yeah. Nyankopɔn ban bɔto Dr. Bawumia aso sɛ Onyankopɔn ma ne ho ban na 2028 no yɛde na akɔ akɔfa nkonimdie ama no yɛda ase. Yo, me that's Auntie Selena. A quick announcement before we proceed.